Please stand for the Regina Coeli. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Queen of heaven, rejoice. Alleluia. The Son whom you merited to bear, Alleluia, has risen as he said, Alleluia. Pray for us to God, Alleluia. Rejoice and be glad, O Virgin Mary, Alleluia. For the Lord has truly risen, Alleluia. Let us pray. O God, who through the resurrection of your Son, Jesus Christ, gave rejoicing to the world, grant, we pray, that through his mother, the Virgin Mary, we may obtain the joy of everlasting life. Through Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Please kneel for the Jubilee prayer. Father in heaven, may the faith you have given us in your Son, Jesus Christ, our brother, and the flame of charity, enkindled in our hearts by the Holy Spirit, reawaken in us the blessed hope for the coming of your kingdom. May your grace transform us into tireless cultivators of the seeds of the gospel. May those seeds transform from within both humanity and the whole cosmos in the sure expectation of a new heaven and a new earth, when with the powers of evil vanquished, your glory will shine eternally. May the grace of the Jubilee reawaken in us pilgrims of hope, a yearning for the treasures of heaven. May that same grace spread the joy and peace of our Redeemer throughout the earth. To you, our God, eternally blessed, be glory and praise forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Ing magmisa tamo po'y Reverendo Padre Nolasco L. Fernandez. Sukat tang magsaya at tumula at ibiyeng ligaya king Diyos, ing ginuring sabla, uling yo ing kiyakatang ari. Alleluia. Kilagyanigig pam, puning anak, ang puning banal Espiritu, Amen. inginong sinubling mebye, mantabeya kekayungan. At kaya ka ang timurin. Nginingal do iti, pagmasusyan tayo po, at parangalan ingnuan a Birhen Maria ning Fatima. May 13, 1917. Inyang pepatilipya ing Birhen Maria, karing at lunganak, Elosia, Francisco at Jacinta. At metong karin sinabi na king iya ing Nuestra Señora ning Santo Rosario, Our Lady of the Holy Rosary. At imo rin po sinabi na king pangadyan niya ing Santo Rosario, Aldoldo, kailangan magsakripisyo tamo for the conversion of sinners. Anti mo rin i-consecrate tamo ikakatamang sarili kayang ing Russia para king kayang pamagbayo. Anti mo rin ing First Saturday Devotion. At bang kanita lalo tapang maging karapat dapat magdaon kaniting Santa Misa, pasibayo king mipnong kapakungbaban, si siyan tamang kakatamong kasalanan, manyawat tamong kapatawaran, King Diyos. Ginoong Jesus, ikang dinalanda kalakasakitan para kaya kamingan, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalolo. Kristo Jesus, ikaing mete para karing kaya kaming kasalanan. Kristo pakalulu. Kristo pakalolo. Ginoong Jesus, ikaing sinubling mebye at pepaitas banwang. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalolo. Ing Diyos amayupaing totoo pakalulwa na katamo at king pangpatawad na ring kasalanan tamo. Idala na kata sana king biye alanangga. Amen. Manalangin tamo. O Ginong Diyos, ipagkala mo kaya kaming talasuyo mo, ing tula ning mandatilang kapaldanan, king kaladwat katawan, alang-alang king saut ning ding panalangin, ning nuan a Birhen Maria, tayran mo kami karing lungkot niting biye, papunta king alananggang tula ning biye daratang. Itiyadon mi keka, king kapamilatanang Kristong ginumi. Amen. Amen. Pamamasang iba't kilibro rin dapat ding apostol. Ding sablang mekatakas, kimpa maglubig, amigmula, kimpa nga mate ng Esteban, may nga parasla, ang gakaring Felicia, Sipre at Antioquia. Penaral da ing amano, dapat kadalasan kareng ujumu. Dapat ding aliwa karela, ding menibatan Sipre at Sirene, Mintala at Chokya, at karin penaral da naman karing pagano imayap a balita tungkol king Ginong Jesus. Ing Ginoo
inantabayana nala, at ding tutong dakalataw, sinalpantaya la, at may konberti laking Ginoo. Abalita na itining iglesia ka rin, Jerusalem, inya tinubod ni Bernabe ka rin Antioquia. Inyang miras siya ka rin, at tikit na, nung makanano ng pigkalamang grasya ng Diyos, may tulaya at inusukanongan manatilit tune at tapat king Ginoo, kambeni may kakalugong lugod. Bernabe, metong yang maya pataw, kipmo niya kimbanal espiritu at matibeyak kasalpantayanan. Dakalan tuturin taong may lapit king Ginoo, kaibat Bernabe, tinglaglo siya Tarso, banem panintunan Isaulo. Inyang ikit ne, tiki ne Antioquia. Karinla menatiling miyabe, kilob ning pabanwa, makitambayan laking iglesia ning Antioquia, at tuturo karin dakal at tao. King Antioquia, karinla minunang miyaos, Kristiyano, ring alagad. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ikong sablang bansa, Purianye, ing Ginoo. Ikong sablang bansa, Purianye, ing Ginoo. Telakadne ning Diyos, ing kayang syudad, king banal abundok ning Zion. May gitneng kaluguran iting syudad, king kaysano pamang balen ning Jacob. O syudad ning Diyos, kaya kasanang pakiramdaman, king ing masasabi keka mangayap ngan. Ikong sablang bansa, Purianye, ing Ginoo. Potang isulat kula lagyo ring bansang mapaminto kanako, iyabeke ing Babylonia at Ehipto, iyabek ya naman ing Philistia, Tiro at Ethiopia, karela king Jerusalem manoknangan, tungkol king Zion, din tawo karelang sabyan, king ding sablang bansa, kaya lang sasakupan, at gawanong masikanan, king kakatas-katasan. Ikong sablang bansa, Purianye, ing Ginoo. Ing Ginoo gawayang listahan, daring bansa karing memalen, king Jerusalem, iyaben na langan. Ding sablang manoknangan karin, dalitla ang ponterak, at karelang sabyan, ing sablang kanwanan, at kekatamong tatanggapan, king Sion manibatan. Ikong sablang bansa, Purianye, ing Ginoo. Alleluia, 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 Alleluia. Dingto pa ko makiramdam la king siwala ko nga naning Ginoo. Akikilala ko la at tutukila kanako. Alleluia, 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 Alleluia. Ing Ginoo mantabeya ke kayo. At keka antimoren, Pamamasa king mayap abalita agpangkang San Juan. ligaya keka o Ginoo. Piestaning pamitalaga kanita karin Jerusalem at panahon ning dimlak. Jesus at yung templo lakad-lakad yung balkon ng Solomon.
at pilupungan dering Hudyo. Sinabi ra kaya, ang gakapilan ingibili mo keking pamikyakelangan. Nung ikayong Kristo, sabihan mong tapatan ke kami. May kibat si Jesus. Sinabi ko na ke kayo, dapat eko maniwala. Ding dapat adaraptan ko king lagyo ng ikpako, deti ilang patututungkol kanako. Dapat eko bisang maniwala, uling era ko tupa. Ding kakong tupa makirandam laking siwala ko, at akikilala ko lang, at tutukila kanako. Dirinan kong biye alananga at kapilan man ela mipahamak, alang makasamsam kareti kanako, ingig pako, aminye kareti kanako, may gitsa karing sabla, at alang makasamsam kareti kang igpako. Ako at ingig pako, metong kami mo. In maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. Good morning po kaya kayaman. Metong mo po yung pag-aralan tamo nga nakining first reading ding King Antioquia kanila minunang Mayaus Kristiyano ring alagad. King Antioquia kanila minunang Mayaus Kristiyano ring alagad. Neng misan po tingkong daramdaman, Kristiyano kung araw, ilapin deng protestanti, ilapin deng born again, nyapon born again Christians. O itam na ngaus na kakatam, ausan na katamong Katoliko, kapilan niya po may gamit ing amanong Katoliko. O yaning lawen tamo, itamo Catholic Christians. Born again Christians. Kristiyano, nino yung Kristiyano? Ing Kristiyano, disipulo ng Kristo. Ya kini nga na King Antioquia, kanila minunang Mayaus Kristiyano ring alagad. The disciples of Jesus, Mayaus lang Kristiyano. Ding talatuki ng Kristo, ding maniwala kang Kristo, metong at Diyos at meging tao, ding tidanggap kang Kristo, o yan po, ngeni, o ba't itamo Mayaus tamong Katoliko? In Catholic, minunaning selita o minunaning ginamit Saint Ignatius of Antioch. Tandaanan tayo po, ing minunang diling ginamit keng amanong Catholic, yapin ni Saint Ignatius of Antioch. Nino'y Saint Ignatius? Lawen niyo po, disipulo ng San Juan ay apostol. At Saint Ignatius of Antioch, yung pangatlong obispo ng Antioch. Ing mig-assign kang Saint Ignatius bilang obispo, katlong obispo ng Antioch, yapin ni Saint Peter. Lawenyo, at ilang koneksyon karing minunang apostol. Saint Ignatius, ikit ni San Juan, Evangelista, uling disipulo ng San Juan. Saint Ignatius, ikit ni San Pedro. Anya ni Saint Ignatius, mayaw siyang apostolic father, uling ikit no ding apostol. Nanong sinabi ng Saint Ignatius, kailangan nga na ginamit ni in Catholic, ing aus na keng Santa Iglesia,
Catholic Church. So, may akit siya po ni karening sulat na inyang year 140. Lawin nyo na. Year 140, ikit ding sulat ng St. Ignatius, ang ating connection kareng apostol, ating connection kan San Pedro. Anya sinulat na Catholic Church. Kaya yamin may banggit inipune, Catholic Church. Nanong burina sabihan ng Catholic? Siguro ko nanda kong tunggal-tunggal nung nanong burinang sabihan ng Catholic. Nanong pong burina sabihan ng Catholic? Catholic ko. Catholic Church. Catholic burinang sabihan, universal. Akit me mabilog ayato. Catholic Church. Ngeni universal. Mabilog ayato. I-prove tayo po ito. Bakit St. Ignatius inaus ng Catholic Church? In tune, Iglesia, at telakad ng Kristo. Catholic. Lawin niyo po, nga ng Jesus inyang linisani ing templo. Pepalakwano rin ng magtindam, penabino rin, penwag no rin lamesa, pepalakwano rin ng penabino rin eganaganang klaseng animalis, nanong sinabi na, my house is a house of prayer for all nations. Lawin niyo po, for all nations. Para karing Santa Iglesia, para karinyang ganaganang tao. All nations. O ito, Mark chapter 11, verse 17. My house is a house of prayer for all nations. Sa sakupan ng anding eganaganang tao, eganaganang bansa, inyapin inaus ng Catholic, universal. Antinamong akakit St. Ignatius, talagang ing Santa Iglesia telakad ng Kristo, para ka rin yung eganaganang tao, eganaganang bansa. Kadwa po, tatandaan nyo rin yung all nations. Kadwa, at tatandaan na itang metong Ebanghelyo, John chapter 21, verse 11, anyang nga ng Jesus, kabukas lang manasanding alagad alalang ikwa, kaibat nga na ibaldugay lambat yung kening dani ng wana ng bangka, inyang memintula sinakare, pilalangasan ding ikwara. Pilalangasan? 153 ameya kwa keng lambat. Binilang nuwatang San Juan, iya po yung sinulat ni San Juan, nano itang 153 feases. Sisimbal wandala, ding ganaganang bansa, kete kinyato, mayakwala keng lambat, ing lambat, iyapin ing Santa Iglesia. So tila pong kabaldugan din, ipotang magarak keng Bible. Ing lambat, iyapin ing Santa Iglesia, ding asan 153, mayakwala keng lambat, burinang sabyan, ganaganang bansa. Sakupan o rin ning Santa Iglesia. Pangatlo, John chapter 21 verse 19, nanong sinabi ng Jesus, go therefore, make disciples from all nations. From all nations. Ganaganang bansa. Make disciples from all nations. Ume kayo mabilog ayato. Nyapin mayaw siyang Catholic Church. Universal. Pilantanang Katoliko ngeni, 1.4 billion Catholics. Kailangan ing tune iglesia
akit me mabilog ayato. Deni pong protestanti, kapilan lang may gumpisa rin protestanti. O yan niya, pinsasabihan ko ini. May gumpisa Martin Luther, may gumpisaya inyang 15, 17, 16th century. Potang kay Martin Luther yung gusto. Potang kay ding religion sinulpot ngeni ilapang gusto. Ngayon ko po makakuha ka rin alwang religion. Kabang yung Santa Iglesia lawen me in mi talakad ken Catholic Church yapin ni Jesus Christ. Kay ba't linto la ring Protestante 16th century, kay ba't maniwala ka rin Alalang sense of history. Po? Buri nagsabihan nita, 16th century, kaya ni Dotela ka ding may alwang relihiyon, o itang pila tana po nito, alang relihiyon, ni numan ing maniwala, may talakad na ring relihiyon, 16th century, ikaming tunay iglesyang arapuring keraklan keni. Buri mong sabihan, gagawan meng maklakabuntok in Holy Spirit. Gustong eka meniwala keng Catholic Church, maklakabuntok. Amen? Gagawan meng maklak abuntok ingapong Ginoo. Itamong first century ang ganangini at yung Catholic Church. Nya bukas po, piyesta ng San Matias. Lawen tayo, lawen tam, the succession of the Pope, deng Papa. 267 na lang Papa ang gangining kasalukuyan. Bakit magboto la? San Matias, uling Judas Iscariote, migpakamataya. Labilang adwaring alagad ng Jesus, mete, migpakamatay isan Judas. Mi palitan niya. Pelitande, kingagyag ning Holy Spirit. Yan nung mete San Pedro, kailangan nating mamalit kayo. Amen. O bukas na mo po, karin tayo pisabyan. So, Catholic, buri ng sabihan universal, one of the marks of a true church is kailangan Catholic yan. Mayakit siya mabilog ayato. Itamong Pilipino, may nalakad lang relihiyon, may mamuntalalwang bansa, Pilipino pala pa mo rin nga kakit mo ka rin. Katoliko, munta ka Russia, Russian na rin Katoliko. Munta ka King Europe, ding Katoliko ka rin lang. O nengketi, paralado rin Pilipinong misyonero, Pilipino la pa mo rin nga kakit mo ka rin. Pero yung Catholic Church, nung nanoy ang bansa, karin niya yung Catholic Church. Po, niyaluguran tayo po yung Santa Iglesia, may kadeta makaingaintin dyan yung kasalpantayanan, matatili pa mo rin Katoliko. Metong niya mo yung telakad ng relihiyon Iglesian Jesus. It is the Catholic Church. Luguran tayo in Santa Iglesia telagad ng Kristo. Amen. Kaluguran kong kapatid, ngayon pagmasusyantay Kristo bilang yung maya papastol at paulining lugod, dinauna in kayang biye para kaya katam. Marapta kaya king mipnong tiwala at aduan tamong pakibatan o rin kaya katamong panalangin. Nga tamong sumabi, Jesus, maya papastol, pakiramdaman mo ingaklismi. Jesus, maya papastol, pakiramdaman mo ingaklismi. Para King Santo Papa at Ding Obispo,
Paratila sanang maingat king pamanipon karing tupa king kural, lalo na retang malilili, ipanalangin ta king Ginoo. Jesus, maya papastol, pakiramdaman mo ingaklismi. Para karing sablang pamuntok ning lipunan, paratila sanang isane ing karelang upaya, kambening lugod at ustisya. E mama ko karing karelang kaisipan, ing ikakayap ding sablang mi pagkatiwala karela, ipanalangin ta king Ginoo. Jesus, maya papastol, pakiramdaman mo ingaklismi. Para karing pengari at talaturo, ipakita sana karing karelang anak at estudyante, ing tune masabal at lugod, barong pakiramdaman at pamintuan, para king ikasulong ning biye rang personal, ipanalangin ta king Ginoo. Jesus, maya papastol, pakiramdaman mo ingaklismi. Para ke katangan makatipon ke ningeni, at agpuanta sana king sakramento ning lugod at pamasyan metong, ing pamanuki kang Kristo karing pastulan ning biye alang angga, ipanalangin ta king Ginoo. Jesus, maya papastol, pakiramdaman mo ingaklismi. Ngeni adwanta mo ing sarilitang kapagnasan. Ipanalangin ta king Ginoo. Jesus, maya papastol, pakiramdaman mo ingaklismi. O Diyos ay pami, tipunan mo ring sabla mong anak, king kural, asidyaning kekang anak para karela. Iba't king kayang alimbawa, mabiyasa kesa ng mutos kambening lugod, at maminto kagum ning tula, itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Mi puringgin ng Diyos ning metsikluban, uling king kakang kaya pantinggaping tinapiyang pangmikeka, tinaping bunga ning gabunat pi pagalaning tao, aparakya kami magawang tinapi ning biye. Mipuri ang Diyos, kapilanman. By this mystery of this water and wine, may we come to share the divinity of Christ who humbled himself to share our humanity. May puringgin ng Diyos ning metsikluban, uling king kekang kaya pantinggap ming alakayang pangmikeka, alakay ba't karingubas at pipagalaning tao, aparakya kami magawang inumaning kaladwang. Mipuri ang Diyos, kapilanman. Ginong Diyos sa pamatulan na kasaniting ay na daraon mikeka, king mipdong kapanisyan, wasan mo po yung kaming dewakan, at patawaran mo yung kaming nasalanan. Manalangin tamo, kapatad, baiting kakatamong Dawod, matanggap yarapan ng Diyos, igpang mayupayang totoo. Tanggapan sana ning Ginoy ting daon karinggamat mo. King ikapuri ang po ni kaligaya ning lagyuna. King ikasaplala tamo at ning mabilog ng banal akapulungan. O Diyos ay pami, ing pangabait ng Kristong anak mo, pepalalaman ng lugod na keka ng Indong Birhen Maria, at pepasulungan na ing kabanala na, ing kapakumbaba ng Kristo, pagkaluba na kami sanang tetagan king kainan mi, itimawa na kami sana karing kasalanan mi, at gawa na lang katanggap-tanggap reting ayin mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo mantabiya ke kayo, At kaya ka ang timorin. itasyo la ring puso yo, Makatas na lang king Ginoo. pasalamatan tayo in Diyos a Ginoo tamo. Iti karapat dapat ampon matulid.
Tunepin karapat dapat at matulid, sukat ang pong makakabos, ing pasalamatan da ka at purian, kapilan man ang pong nukarin man, o banalaig pa, kiing kapamilataning pakamalan mong anak, Yeso Kristo, ake kaming Ginoo. Yeng amano mo aking kapamilatana, lelangan me ing meto sikloban. Inyang tinubod me ban maging talapagligtas ampong talapan at busmi. Mi katawan niyang tao king upayan ing banal Espiritu. At mi bay siya king nuan a Birhen Maria. King pamanupad na king malmong kaburian at king pamitatag ng metong abanal akapulungan para keka. Inagpanalaring gamat na king kamatayan king krus, baning sintanganing kamatayan, at ipakilala na ing pangasublining biye. Ulinitak ang bedaring sablang anghel ang pong banal, babansag mi ing ligaya mo, king metong mong siwala, daralit mi ngamingan pupuri. Banal, banal, banal ka o Ginoo, Diyos mayupaya. Meet mo yung banwa, ating labwat kingke, kang ligaya, Hosana, Hosana, king kakatas-katasan, nuan yung daratang, king lagyo ning Ginoo. Nuan ngayong daratang, king lagyo ning Ginoo. Hosana, Hosana, king kakatas-katasan. Nuan ngayong daratang, king lagyo ning Ginoo. Nuan ngayong daratang, king lagyo ning Ginoo. Ikapin ing banal o ikpa, ikaing sibol ning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi, idogtog may espiritu mo, antimoing titipangambon, kareting ain mi, ban pabanalanala, at para kaya kami, gawa na lang katawan, ampong daya, ning Ginoong Jesucristo. At tatandanan mi pa kanitang benging mi pagtaksilan niya, at bayon ako sang loob dinaw ning Biena, king pamaylasang pong kamatayana, kinwaning tinape, pepasalamatan akat pinuri, piraso ning tinape, dinwang ni iti karing disipulo na ngana, kuanan niya iti, ikayungan at mangan kayo kaniti. Uling iting katawan ko, amay daon para ke kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan kinwaning kalis. Pasibayang pepasalamat keka, dinwang ni iti karing disipulo na ngana. Kuanan niya iti, ikayangan at minom kayo kaniti. Uling iti ang kalis ning daya ko, ing daya ning bayo at alananggang tipan, ang mibubu para ke kayo at para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti king pamigagana kayo kanako. Ipasiyag tayong misteryo ning kasalpantayanan. Potang kakanan miya iting tinape, potang miminum kami kaniting kalis,
Kaya kang kamatayan, kaya kami ang papasyag, hanggang na king datang ka, king kang ligaya. Inyang ining kaganakan mi o mapamakalulungig pa. Ing kamatayanan po ning pangasubli ng mebye, daraw mi kaiting tinapening biye, ating kalising kaligtasan, lain ming pasalamatan keka, ing pepalarian mo kaming matampang talakadarapan mo at sumuyo keka, ikamingan sanang misulusulo king katawan ng pong daya ng Kristo, tipunan na kaming timong metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o ikpa, ing banal akapulungan mo, ang makalaganap king meto yato, bamiganap yaking lugod, kambe ng lewo ing papami, ati Florentino ing obispo mi, Ipasiano ing obispo emerito mi, ding sablang obispo at pari, lalong de Father Meg, Father John Paul at Father Mark Anthony, ding sablang diakono, ding magpari at magmadre, ading sablang tapat, susuyo, king banal akapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapadad ming, pepay naman at maninaing subling miye, king pakalulu mo, idala mula at ding sablang mayang nabiye, ketang masalang arapan mo, pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kambening nuwa na Birhen Maria Induring Diyos, kambenang San Jose ng esposo na, kambering nuwa na apostol, ading sablang banal, ami biyebe kalugod-lugod keka, king kekabanding panawon, apurian ampong apaligayan da kasana, king kapamilatanang Yesu Kristong anak mo. King kapamilatana, kambena pong kaya, kagumning banal Espiritu, sablang parangalan pong ligaya keka, o Diyos ikpang lubos mayupaya, manggaman king alananggang. Amen. 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 Ngayon manalangin tamong mipnong kapanalingan at lugod kingig pa, karingamanong tiro na kekatamo ning Ginoong. Ipami ayat siya banwa, misamban niyang lagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, mipamintuan ing loob mo, kaya tisulip antibanwa, ing kakanan mi kingaldoldo, ibiye mo kaya kami kingaldongin, ampon ipatawad mo kaya kami ring sala mi kaya ka, anting pamamatawad mi kareng mi kasala kaya kami, mangya mo kaya pa isaol king tukso, nun ikabos mo kami, King Marok. Ikabos mo kami king sablang Marok o ikpa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawod mi, ban king kasaupaning pakalulumo, mitimawa kaming parati king pamanalipaning kasalanan, at mikabiyos kaming alang kasasagkulan, king sablang kanigaligan, kabang panayan ang pong pagsadyan mi, ing panyatang ng mipnong ligaya, ning talapangabos mi, Yeso Kristo. Huling keka, ing kayarian, ating kayupayan, amponing ligaya, manggaman king alananga. O Diyos ay pami, ing ginuming Yeso Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo, mula sana babalik danding kasalanan mi, nunay pansinan mo yung kasalpantayanan ng banal akapulungan mo, layon meng pamayapan ng pong pisan metungan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyang pong mag-ari, manggaman king alananggang. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, mantabe sana kapilan man kaya kayo. At keka, antimorin. Ipasiyag tayo ngining waganing kapayapan, king metong at metong. Kapayapan po kaya kayangan. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you.
Iting pamayabi ning katawan, ampong daya ning ginutang Iso Kristo, pagkalob na sa ing biyelarangga, kaya katamong sablang tatanggap kayo. Kordero ning Diyos, Amilalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yato, ibigay mo kaya kami ing kapayapan. o ning ginutang Iso Kristo, in makaibi tune kapayapan at kaligtasan kaya katamungan. Tanggapan tayo uling nuwan lading mayaws kingapunan ning kordero. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka, dapat yagkas may nga mano mo, kumayap na ako. Nuan niya ing sepupuna ning Birhen Maria, ya ing migdala king anak ning alanganggang ipa. Manalangin tamo. O Ginoo, magsaya kami karing sakramento mo, at adwan mi ing pakalulumo mo, ngining parangalan mi ing kapigaganakan, king nuwan a Birhen Maria ning Fatima, ing kasalpantayanan ng pong lugod na agyagan na kami sanang lalong tapat sumbuyo, king obra ning kaligtasan, itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Den pong mig-offer ngayon keng Marianihan, iyapining Santo Rosario CPC. Palakpakan tala po. Inginu mantabi kaya kayo, At kaya ka timorin. at bendisyonan na kayong ning malugula Diyos, at ning kaya kayong pamilya, ingig pang, inganak,
at in Espiritu Santo, Amen. ing Santa Misa mi daun ni umetana king kapayapan. Salamat, King Diyos.